बलूचा जुआने वड़िया कोमक बेका दाके बलूच वती आजादी नेमगा शुत बेका ये जेड़ा अस्ता ईशानी हमारा देम पान करने गियो देम पानी करने गियो और म्यानुस्तमानी तका के हमा जेड़ा अस्ता आया नहीं हम देम पानी करने गियो मां देम रवि हमें गेंदा के एक सेंचे शहूरे बलूचितात का आसत बाज एक राज अरवादे के वतारा सरपद भी राज बारा गुशन थी राज छी राज अमा टक्का गुशम मर्दमानी अमा ग्रुप गुशा अमा टक्का गुशा अमा मुचिया गुशा कि आ या वा आजादी या पवाती आजादी या जिद्दोजहद करने गए जंग करने गए अगर अंचु निश्ता बिले आई जुबान जताएं आयक सर दिगे एक मुल्कियता निश्ता अगर कम्युनिटी गुशक भी भले आप राज गुशक नबी थे राजानी सियासी हिसाबा इल्मी हिसाबा ये साड़ा अमीर रंगा कनक भी कि अमा मुच्छी मर्दमानी कि आप पवाती आजादी जोहद करने गए या पौती आजादी गिफ्ता नि बलूच के पौती आजादी जोध कनगाएं अमी जोध बलूच दुनिया देमा मन्नारिनित के बलूच एक जता ही राज ई एक मजनी दीम रवी ओ यक्षनी जोध एक मजनी दीम रवी ई जोधे बरवरदा बलूचे चुक चुका ही समा बैग के मंजीर दस्तान चीर दस्तान ई एक मजनी दीम रवी ओ इशिया फद इशिया दीमा बरग लाती चैलेंज अप अम्मा कि माँ ई अम्मा के जान तो समाय बलूचितात का इशिया चुतोनी मुनज़्ज़िम करें माँ वती निजूरियम बेजाने मन अमी सरपत बयां के अन्नी की अरवा दा छोना ये लूट बिता दुनिया था म पेशा हम गप जता के बलूच सरजमीन पमिश बलूच निजूरी वती जागा बितगा और खान कलाते मैं खान बलूच के अर्ची जेड़ा बितगा आइए गुमती आदि के सियादो कसं के जेड़ा बितगा वजब बायन गिचकिया गुआइए जेड़ा बितगा ए बाज ए बड़े या चाहिए से पेसर तेरवादे के लाल शहीद में तो वादे के पुजदरा चाड़े वतमवती जीड़ा आस्ता ओ वतमवती जीड़ा मारा निजोर कनंते वो अरवादा मारा ये समा वर्कनग लूटी के माँ वती वतमवती जीड़ा अरवादा बयां भले अंचुश के वजह कमाला कुछ माँ वतमवती जीड़ा कमतिर कनगे कोशिश भी करें नी मैं के अर्ची वतमवती जीड़ा आस्ता ये मारा कमतिर कने गया धूमी मारा रोमांस से आमाच बेगी नहीं मारा सक इर्तिया चारग लूटी के चोश नहीं के मां रद कप गाए सियासत माँ बाज बर माँ अच्छा बाज हमा जमाने का हम बाज मर्दमा गुश्ता भले मनियाला बीएनएम थियो के ऑर्गेनाइजेशन बीता कि आया अर्दो ही पेड़ानी अर्जिश जानता ये गुश्ता कि बलूचा सियासत हम करेगी बलूचा उती जंग हम देमा बरगी बलूचा जहानी तक डिप्लोमेसी करेगी और बीएनएम अमी केशवादी के जोरता शुता मरूची बाजे आदगे ऑर्गेनाइजेशन हम अमी नेम का दिलगोश कनगा वही सक्का जुआनी चीजें इन्हें मागुशी की शारीन चीजें ना सक्का जुआनी चीजें आदगे ऑर्गेनाइजेशन ही समाबिता के जंग पज्जीगा मारा सियासत हम करेगी वो मारा बाजी तको पाना ता चारेगी कि कुजा मारावती तूपक तवार देगी कुजा मारावती गप देमा बरगियां वती सियासी मुतालबा शर्रे वड़िया देमा एर कनक लूटी मनेला ए चीजा नहीं ए मैं पम्मा चैलेंज मस्ता और माई देम रवि वजह गुलाम मोहम्मद गप्पे मने याद आएगा गप शक बाज पोर हर जिश्ते गप्पे वजह गुलाम मोहम्मद गुश्ता कि तो बात के कसाने जाइए कपे तरह कमतिर दूर भी तो के बुर्जा रवे जब बुर्तने जाइए कपे तो तरह के मेरे नी माँ मनी है अला वती तारीख है अमा के जिद्दोजहदी बिता आइए सरटुल लगा सरें आई चौदह सरें माँ शुमा संगत कम के दीर तेरे शमे राबता शमे हैवालकारी गुम मर्दमा पौनानी पारिस्ता भी माँ मी मर्दमा घिंदे माँ मी शागिर्द था वादे के कायं मारे एक वशी हम रसी शहीद वाजो गुलाम अहमद अमागा कहते हैं गुड़ा जाने पोट हम बाल गिरा कि माँ नी वो या कंचे चुदगिया शुतगे सर कपते हैं कि निसाक बोरजे छेदा छियगा मा कपते हैं गुड़ा मनियाला मा पश्त ना कपी मा चूर चूरा बाय मा टुक टुक कर बाय नी माय पम्मा मस्तरे चैलेंज में कि छतो बता रहे तो दारे ई मर्दुम बलूच के आगा आगा भी था बलूच कसानी कसानी चौक में 2 साली चौक के नाम के जनीन लोग था बल्लोक लोग था अर्च लोग था तो बरोबर है औदा आजादी जोहद गप बह गए औदा मारंग मारंग आजादी गप न जता भले मारंग बलूच गप जाऊं गुरा हर एक की मारंग हंचुश दोस्तदारी सक बाज दोस्तदारी परचा मारंगे रंगे सरा कस कैसे आइए दोस्तदार गाए वो मारंगे दोस्तदारों के मर्दम बाज मर्दमा मना गुश्ता भाई गप बीता मैं बरा के बल्कि बिगिंदे मारंगे जिनिक वादे के गप चना गीश्तर मर्दम आनिम का दिलगुश में भले एदा ही वड़े कि मारंगे दोस्तदारों की गीश्तरी मर्दम आ वथम जनी नादमा
مارنگے لوٹوک مارنگے امراداری کنوک جنین آدمانی تعداد او دا گیشتریں بزا او دا ای معاملہ ہم نہیں کہ آج جنینی گپ جنے گئے پوش کا مردمی گیشتر آئی نہیں مگر دل گوش کرا گیا گیشتر آئی گوش دار گیا نا اب بلوچے گپا جنے گئے بلوچے دردے گپا جنے گئے پوش کا گوش دار گیا پیشہ معشو مزانے کہ میں گوادرہ یک مرد کا یستا آئیا بلوچے گپ جا پیشہ آئیے پارٹی گپ کسا گوش نہ داشتگا بلے وادی کے آئیے بلوچے گپ جا لکانی حسابہ مردم موچ بیتگا پا آئی گپانی گوش دار کا گوادرہ پچا کہیا بلوچے گپ جتا ای اما سمائیں کہ شہید واجہ غلام محمدہ اشی ودی کنگا وتی زند بباداتا آئی پا جیگا بلوچ راجی زرم بشتزم بین میں چھ دو سدہ گیشتر سنگت ہمیں راہا شہید بیتا بی ایس او آزادے ہمیں صدانی کچھا سنگت شہید بیتا گا بی آر پی باس کو امبل شہید بیتا گا ای ہمیں جہد بروردہ ماں کے یک چھودگیا یک سر ٹولیا شتگیں سر بیتا گیں نی ادا موتر چھتو داشت کنے ای پا ماں یک سکی مزنی چیلنجی او من ہمیں سرپد میں اللہ تی گپاں پدا گوشک گوشک نلوٹن چیرمن کمالا کے ہمیں گپ چتا ماں یہ سب کا پورا رزشتی گپاں ای سرال سر منی اللہ دیم تیرا ہم معشوما گپ جنے و منی اروادا ہمیں گوشگیں بلکہ بیین میں درائیں سنگتانی ہمیں گوشگیں ماں چھ جوستان اجاگا چھ کسی گورا نتر ستگی نتر سی ہم بیین میں ہما کے دیداں کے چھ کسا چیر نداتی اب کجام ہم بون گپ سرا بیتا کسی ہم آئیا شوہاز بکن تھے آتھرا رساں کا دس کپی تھی پارٹی سنگتانی لیڈرشپ ذمہ واری مردمانی اسٹیٹمنٹ آنی دروش مطرح دس کپی تھی آئین توار بندی دروش مطرح دس کپی تھی مارا لاتی گپانی سرا باج نبی آدھگے آرگنائزیشن ڈرائنگ سرگرمی کرنے گا ہما کے آزادی پسندی آرگنائزیشن بی این ایم آئینی کارانی دیما یک روچے میلانک نبیتا بی این ایم یک روچے آیانی سرا ایراد نگپتا چیزیں زمان پیشہ کی بیتگا اردو نیمگا ہم منی اللہ بی این میں پارٹی ایوڑی شونداتے نبیتا پالیسی نبیتا پر لاتی چیز باسکانی نیمگا بیتگا بلے یا وادی مائی چیزیں سما بیتی ہیں کہ میں دشمن پاکستانی میں دشمن وجہ براؤندگ نہیں میں دشمن وجہ ایربیار نہیں یا آدھگے کے مردم میں دشمن پاکستانی اسٹیٹ ہیں میں دشمن پنجابی لشکری کیا یہ میں سرزمین گپتا میں سردگار چمہ پولیتا نی موتی دیما بہتر رہنے سجی روچ واجہ ایر بیارے بدو بارے ایر بجنے واجہ ایر بیارے ارچی کی پالیسی استا اب بلوچ سیتا اگر دا صدمہ صدتا دا 10% دا فیصد ہم اب بلوچ سیتا ہاں ما یہ پلہ مرضیہ کنی سیاست ایک رضاکارانہ جدوجہد تراوتی وسو واقع بنیادہ سیاست کنک لوٹی بی این میں سنگتا ہر وادا تچکیہ یہ گپ جتا کہ کم پہلی لوٹ ما پدا کسی جوائن کرنا ہمیں سرحال سرا میں نتوارم قاضی تو بعض ورش گپ جن گئے کہ ما وتی کمزوریاں وتی طاقت جوڑ بکنے او ہرک کے ارا امرداری کتکاں وڑی نوڑیا ہاں یجگہ بکنے بزوری دیما برو یکی دومیے دیما رکاوٹ مبی او تاکہ ما وتی منزلہ سر بھی وجہ کمال مان چکے بلوچ ہسٹری چاریں وجہ اکبر خان مخالفت کہتے ہیں پدا گورنر جوڑ بیتو پدا مریانی سر آپریشن بیتے ہما ٹیم باو پدا نزدیک ترامہ 2000 اب تک آئیں بی این ایم بی ایس او وہ یہ دیکھ آزادی پسند پارٹیز کے آدھے گے لہتے ہیں کسان کسانی گروپس کی بنتے یک اتحادی بی این ایف جوٹ کنا وجہ شہید سنگت سنا وجہ غلام محمد وجہ بشیر عظیم وجہ برہم داگو وجہ خیر بیار ہوئی مردمانی یک ہمکاری بیتے وہ پدا مگندی کہ ای نٹہی او سنگت ہمیں راہ چارو کن کہ ما کدیں ہوار بھی ما کدیں یجاگا بھی تاکہ ما ہواریا یجاگی گما وتی منزلہ سر بھی تو یہ بار اگر چیزیں گوشدی میں نتوار باں جیو چر بلوچ نیشنل موومنٹ ہے من پیشہ گشتوں ساری ایک کچھ پروگرام ہے تنوشتوں کیا یہ فلسفہ ہمیشہ کہ اتحاد یکجہتی آجو یہ واسطہ یہ میں کسن سلوگن ہے معاشی واسطہ شہید غلام محمد بگرے اگر شہید فدا احمد آج بگرے مار وقت کو ہمارا یکجا کرنے کی کوشش جوہد میں ہمیں بودتا یا چاہی پد چونکہ بلوچ نیشنل فرنٹ کس نے ٹھہی تھے شہید غلام محمد سربراہیہ
وآية كستين مزاني وقتي روتين دين ترى اتياد بچه انضمام نها اتیاد انتا وقتی کمی کہتے ہیں آوانی تا ہمیں بنیاد اتیاد کرنا کہ اتفاق رائے درائن چیزیں نسر نگو کدی کدی کہتے ہیں اوشتے آما چمبا بلے آئیے یہ مطلب نہیں کہ اسی تصور ختم ہوتا نا بلوچ نیشنل مومنٹ ہر وقت کہتے ہیں یہ فلسفہ را دیما با کہ یک جہتی ہنو میں کہتے ہیں پارٹی مزن وقتی چیئرمین خلیلہ وغیرہ یا مرچی کہتے ہیں ڈاکٹر نسیم ای سنگت ہر چی کے سٹیک ہولڈرز بلوچ ہے استا آوانی واسطہ کہتے ہیں باقاعدہ میں کہتے ہیں سینٹرل کمیٹی ہم پماؤں لیٹر لکھتا رہا داتا گا میں کہتے ہیں لیڈرشپ پماؤں کو طریقے نہ راویتے ہستے مطلب گوشہ گرشن کہ بلوچ نیشنل مومنٹ فلسفہ ہمیشہ کہ قومارا یک جاک کنا قومارا کہتے ہیں یک شرریں کہتے ہیں وہ میسیجی دے بلے ما یک جہتی واسطہ یک مشتی واسطہ آئی واسطہ ضرور لیکن جیڑا بلوچستان تا یا بلوچ پارٹیانی درمیان ہستن بلے ہمیں کے اتحاد ہیں ما اتحاد کرتا کنا ما اشتراک عمل کرتا کنا ما یک جگہ جوت کرتا کنا دیما شد کرتا کنا 30 پوائنٹ یعنی سران چونکہ مرچی روچے زی روچ بوتا کہ 27 مارچی ای روچ سرا کست ما یک جگہ بوت کرتا کنا ما 11 اگست سرا یک جگہ بوت کرتا کنا ما بعضی پوائنٹ استا کہ ما سرا یک جگہ بوت کرتا کنا ما اسٹرگل کرتا کنا بلے اسی واسطہ کستے ہر چی کی میں کوششی بلوچ نیشنل مومنٹ ہے بنیادی کہ اما اساس آونی تامیشی کہ قومارا یکجا کنا قومارا کستے دیما برگا واسطہ چکسیں کوششی بھی ما کنگا یا ما دیما رو گئے ماوتی درمیانہ مطلب انٹرنل آرگنائزیشن تا میں مزنین ڈسکشن بان ڈیبیٹ بان بلے اچھائی باوجود ما میں گوشن کہ ہر چی کی ما اتی آدھگا کہ میں الائز ہستا یا میں کستے ہم فکر ہستا کہ عام میں طریقہ کارا گو یک دنیا گو میں اختلافات ہستے ہیں بلے آزادی واسط پوائنٹ سر مدرائیں یک جگہ آوانا کستے ہیں ما ضرور یک جگہ آ رہے کوشش کرنا اما جاگے کامیاب بان جاگے ناکام بان ایک سے سیاسی عمل ہے یہ دین طرح روان کنتے ہیں اسی تصورہ مردم پکنتے کدی کامیاب بھی کدی ناکام بھی تے بلے ما میں چیزا لوٹو کو میں چیزا ما کنگایا کنم ما ہیچ چیز سرا ما نوشا بلوچ اسٹرگلہ کسے ہم کنتے ہیں اچھا کہتے ہیں ہر چونے فکری داری تھے کہتے ہیں ماں پیسرا میں گشتا کہتے ہیں ہر چونے فکری داری تھے آئیڈیالوجی داری تھے ماں یک کے بیسا کہتے ہیں یہ حمایتہ کرنا میں کہتے ہیں بنیادی ہم کے فلسفہ ہے بلوچ نیشنلزم ہے بلوچ نیشنلزم بنیادہ برانے بلے بلوچ آجو یہ واسطہ کسے جد و جہد کر آئیے کہتے ہیں انٹرنل پارٹی کہتے ہیں ڈسپلن چونے نے کہتے آئیے ماں ہر چاری واسطہ ہر ہما جاگہ تیار ہم میرا آجوئی کیسے مرا برسی تھی بلوچستان آجوئی واسطہ ہما بلوچستان آجوئی کیا یہ بنیادی اسٹرگل آ رہا شہید غلام محمد و آدھگا سنگتا ایر کرتا مرچی دیما برگانتے ماں میں تصور کرنا کہ انشاءاللہ بوت کرتا کم بیتے یہ چی یہ نہیں کہ نبی تے یہ بیتے بلے شی طریقہ کار کہتے ہیں بلوچ نیشنل مومنٹ ہر چی کے ماں بعضی پارٹیاں نہیں نامہ نگرہ ماں وانا لیٹرنگ کرتا لیٹر را داتا گا باقاعدہ فارملی کہتے ہیں مرچی ہسٹری باہر ٹھیک ہے ہسٹری باہر آونی جواب داتی چیز جذباتی نہیں بعضی ٹیمہ مردم گوشا کہ بھئی کسی اچھی جواب داتا قوم دیما بیارنتے نا قوم دیما ہما ٹیمہ مکارا قومار کہتے ہیں وشین پیغامی برسی تھی میں نلوٹاں کہتے ہیں میں پوائنٹ سکورنگ نہ کنم بعضی جگہ تو دیستے ہیں کہ لاتی چیزیں انسرا مردم پوائنٹ سکورنگ کرنتے سیاست تا میں جذباتی سیاستی نہیں میں کہتے ہیں ایک علمی کہتے ہیں شعوری سیاست تھی آزادی واسطہ میں نے کہا آزادی واسطہ اور ہمارا کسان چیز برداشت کرنا گلوٹن تھے ہمارا کہتے ہیں وتی جبینتا جاگہ دے گلوٹن تھے بعضی کمی بعضی جگہ استا ما اونا کہتے ہیں وتی ہمارا انٹرنل پارٹی استے ہیں انتا ما ضرور ڈسکشن کرنا نیش اونا ما ہورچاری کہتے ہیں سرا دیما بارا نیش بلے ہم روچا کہتے ہیں یک وشیم پیغامی قومارا دے کہ قومارا ما یکجا کرنے گا واسطہ چکسیں کوششیں بھی ما کہتے ہیں کنا و آئیارا نشان دے ما یک چیزیں کہتے ہیں ہر وقت کچھتا مرچی ہم گوشانے کہ بے ہیچ ضرورت نہیں کہ کسے کجام جاگا ہے ٹھیک ہے اسٹرگل کرنے گا کم از کم یک مضبوط ڈسپلین پٹائیں نے آ ڈسپلین تے ورک کرارا بے راہ رویے کسے شکارا مکلتے مرچی میں بعضی جگہ گندگائیں کہ مردم پاکستان کہتے ہما کے چھے ہمارا فائدہ دے گا لہتے مردوں آزادی پسند کہتے آزادی واغ دارا آواتی کہتے کسان ہما کے ذاتی انٹرسٹ
آمانی بنیادہ کستے گریٹر کاز کی ارچی ہستے آیا رما نقصان دے گا ہے منی کہلے اسی تے کہ ای لاتین چیزانا مردمانا ہوتی ان اما کے پارٹی کستے آئی سرا ہوتی ورکران سرا ایڈولے پابندی بائدن بھی بیتے کہ آئی وجہ کستے ایڈولے چیزیں نقصان مارا مبیتے منی کہلے اسی تے یہ روچ آنی سرا یہ ڈسکشن کرنے کے ضرورت ہمیشہ ماں کہتے اوپنلی مرچی چیز رہا گوشگا کہ لاتین چیز کہتے میں دشمن آرہ فائدہ بوگا مارا شمارا نقصان بوگا ماں ہچ نہ لوٹا کہ ماں وتی امرہ رہا وتی کوپگا رہا چھوتا دور پہ کنا نا منی کھالا بلوچے ہر زاگی ہر مردوں میں ہر جاگے کسی ہستے بلوچے آجو یہ گپا کا بلوچستان ہے گپا کا ماں کسے سارو چمانے پرچہ کہ بی این ایم ہما ورکرانی کستے پارٹین کی اچادا ہر مرد میں وتی محنت وتی کستے چھ بنیادہ کہتے ہیں یک جاگے وتی قوم کستے نمائندگی کنتے ماں میں گوشنتے ہر مرد مارا کستے یہ حق بھی تھے کیا بلوچے اسٹرگل آواتی پارٹسپیشن بدن بلے لتی مردم ہستن کہ آ قومارا نقصان دے گا آ یارا کستے سرا غور پکنے خدا رہا ہے کستے ماں نبوشم کہ ماں ساری انچوگو کہ جذباتی بنیادہ بازی چیزاں نمہ دے ماں برا ماں کستے آونا سیاسی بنیادہ برا ماں نبوشم کہ میں کر رہا یک بعض خوبصورت فلسفہ بوتا میں سنگتان داتا کہ سیاسی و انقلابی طریقہ کار میں تابع بھی تھی کم از کم اگر انقلابی کستے سیاسی طریقہ کار میں تانبی تھے ماں وتی کستے بعضین چیزانا نقصان کرنا ماں وتی بعضین چیزانا کستے ماں حاصل کرتا نہ کرنا منی خیلہ گوشی تھے اگر ماں آزادی یہ گپا کرنا گا اگر ماں وتی سرزمین آجو یہ گپا کرنا گا موشم موتی دشمن میں سرزمین آج در بروتے میں مخلوق کستے ایک قربانی دے گا میں قوم ایک کسی قربانی دے گا ہر روچہ کستے ماں بگندہ مارا 4-4 5-5 لاش بڑھا ہے ماں کستے آرہ زمین امانت تکنا کسے موتی جانا کستے قربانہ کنتے کسے کسے دشمن جنتے چونیں کستے ہستے لاشے مارا بڑھا ہے کستے مبرہ گئے منی کہلے یہ احساس مارا بھی بیتی مارا ہوتی قوم بقا قومی آزادی واسطہ کستے یہ چیزانی خاطرہ مارا کستے یہ چیز سوچک لوٹن تے میں ہمیں چیزاں اگر سوچتا منی کہلا میں بعض چیز میں دیما کہتے میں پورا یہ کہتے ہیچ چیزیں من نگوشن کہ ماں دشمنہ را فائدہ ہوں دشمن مزن پروپکنڈائی بوتا کس نے کھتے ماگندہ برامدہ خان خلافہ مزن پروپکنڈائی بوتا ہربیاری خلافہ بازی پروپکنڈائی بوتا ڈاکٹر لانزری خلافہ بازی پروپکنڈائی بوتا میں سک بازی سے چیئرمین خلیلی خلافہ کستے بی این ایم خلافہ کستے یک مازے انو شروع بوتا مطلب یہ درہن چیزاں نمہ دیستگا یہ دراہین چیزانی بند کرنے گا یک کین جا گئے منی کلا مراوتی ما ٹارگٹ فوکس کرنے گی ٹارگٹ موتی فوکس کو آکے آجو یہ کیسے جن ما فوکس کو منی کلا کسان کسانے مانا ندارن تے مزنی مقصد ندارن تے ہیچ مانا ندارن بالکل مطلب یک فکر بوگی یک جگہ بوگی نو آئی واسطہ کستے میں ہر چی کی محنت ہے بی این اے میں ہر چی کی محنت ہے کنتے ضرور ایک چیزیں دے ماں کہتے یک ٹیمے تھے زوت میں تھے دیرہ کہتے مطلب سیاسی عمل ہے اسی واسطہ جذباتی ایموشنانی سرکار آمد نبی تھے آئی طرح کستے گپ تران ڈسکشن اگو کار آمد بھی تھے یہ چیز رہ بی این اے کھنا گئے وہ کنتے آئیے یہ کستے ہمکے اس سے ایشا کستے کدی یلا ندنتے یہ کستے بی این اے میں ہمکے بنیادی کے تچے گوشے آوانی تاوار ہیں شہید غلام محمد ابی گرے ہمیں درائیں مردمانی کرا لوگ اشتا مطلب 2004 کستے اکبر خانی کرا غلام محمد روتے پیغامہ سر کنتے ٹھیک ہے شہید غلام محمد کستے بالاش خان مری کر روتے سر بیتے مطلب غلام محمد ہمیں درائیں جگہ روتے سر بیتے کجام جگہ کستے آزادی کسانے مزن توقع بھی تھے اکبر خانی شہادت اکبر خانی جدو وجہ کمال تھی آواز آئے گا نہیں دوستین سنگتے آواز پیدا ہے گیا گئندا این من چیئرمین آواز پیدا کنائی میں اندر گوڑا چیئرمین تی آواز پیدا نہیں ما امیر اٹھتے دیوانا نو تیا گڈی سوالا نیمگا بری او تی سپیکرانو پدا گوشدارو کھانا سوالی چیزیں ہستے بیائیں ہوتی سوالاں کت کنا
بلے وہاد ہم باز گوستا بلے شچ باوجود ما کوشش کنی کہ سنگتنی سوالم بزوری ما پیسرا ہم ایگا پوشتگا اسپیس کی ما ٹیم با اسٹارٹ کوتگا منی منزنا جو کمال تر آواز پیدا نہیں تھی آواز درمیانہ کٹبو ما پہلی لوٹے منی سوال نو گڈی منی سوال بھی کہ وجباب لطیفے گوما رندا دوستن جن طرح سوال چیز دستن تو کت کنے یا نا گوڑا ما پتا سوال نیم گا روی کہ آڈینس کن کسی سوالی کنتے ما یہ سپیکر زورے وہاں میں سپیکراں سوال کت کن وجباب لطیف منی سوال چیوڑائیں کنچو سنگت کمال گوشگائے کہ میں جو علمی اور ریشنل بیسٹے کہ میں سیاست کنگائیں اور بی این اے میں بنیاد کے شہید پیدا احمد ایر کتا اما گندن کے آہی ہم چی اما سلوگان اتحاد جد و جہد گڈی منزل بلوچستان آزادی بتا پدا ما گندے وجہ غلام محمد وما گندن کے ہمیں یجاگ ہی اتحاد و اتفاق یاترا میں پارٹی رہشون ڈاکٹر منن جان روتے سفر کان و پدا مستونگا شہید کنک بھی بلوچ نیشنل مومنٹا ای سالانی توکا ایک بنائیں پندے بورتا سکبا سنگتا قربانی داتا شما درستان قربانی داتا فیلڈتا منی سوال جذباتی نہیں بلے چونکہ ہر ایک انسانی واحگیں ما نظانی کہ بلوچستان کدیں آزاد بھی بلے شما ایز اے بلوچ نیشنل مومنٹ بلوچستان آو کی پدریچان چونی بلوچستانی دیا گلوٹے ما چونی بلوچستانی ودارا میں آو کی پدریچ بکنا شما یہ چون ایکسپلین کنے تی منتوار بنگ تو چیزیں سے رابر بکنے منتوار چونکہ وجہ پیدا احمد بھی کہ احتیاط جد جہد آخری پتے تک یا وجہ غلام احمد بھی انچوش کے سنگت کمالا گپ جات پرچہ احتیاط یک مشتی اما وعدہ آئینی ٹائن کے جہد بھی کوشش بھی کہ میں دے میں اوشتوک کہیں پرچہ مرچی اگا ماں واجہ برام دگا یا کہ واجہ ایربیارا یا ایدگا سنگتانا استے یک مشتی استے گوانگ کا جنے یا بلوچ نیشنل مومنٹ آئینا توار جان اشگی مول مراد اشن کہ میں دیما اشتاتگی مردم امائیں کیا میں کلانی دشمن زانک بھی دشمن استے علاپا بغیر ہمارا کلہ نام دست بوگی وہ میں اما کے لوٹیں گلزمین اما کے سرڈگارے گلزمین آزادی بڑا ای درگتا ما بلوچ نیشنل مومنٹ سے وتی الہیانا یا کہ وتی ہم سنگتانا یا کہ وتی اما بلوچ جوتکارانا سے توار پر یاترا جنگ کہ بیا معاشمہ دشمن خلافہ یک بے یک مشت بے پرچہ احتیاط یک مشت یہ سیت تو نہ پیشاں کہ دشمنارا تو امدست بے آئے گی وار اسنے تیسرا کمتر بھی تھے اگاں تو جتا بے گستا بے کڑا ہاتھ تھرا گشتر سے تاوان دے گے جوتا کنتے وہ چشکے میں ایجنڈائیں میں بنگپ پہ مستریں کہ آگیش ارزشداری آزادی ہے میں گلزمین ہے میں سرڈگار آزادی ہے یہ درگتا بلوچ نیشنل مومنٹا واجہ غلام محمد بغیر داں استے واجہ ڈاکٹر نسیم ابیا ہمیں جو دو کوشش تے تائیں کہ اس نے ماں دراہانا یک جاگہ بکنے دیما بجن سے میں منزل یقین وعدے کہ میں منزل یقین گوڑا ما ہمدستیا گو تپاکیا اس نے دیما جنزان بے بھی وہ ہما دشمن آرہا تاوان بے دیں یہ جہد پرچہ جہد یک لا حاصل ہے جہد کنا گئے امید تانا ہی نہیں کہ ما مرچی احتیاط واسطہ جہدہ ہاں باندھا ما دراستے یک پلیٹ فارم یہ بھی آئیں علم نہیں کہ ما درا یک پلیٹ فارم یہ بھی آئیں بلے ما وتی اما سلوگنے یا کہ وتی اما ایجنڈے سرا اتفاق بے یک مشت بے ہم توار بے گڑا ما اسنے دشمنہ راستے گپا باور کنائنے کہ میں درد میں مرگ میں سکی میں سوری دوست یکا ما پا بلوچا جودا ہے وہ میں باندات اسنے بلوچ سرڈگارے وہ دومی انچش کے پرچا یک ما کو یک امید یا دیما جن سگائیں
मैं उम्मीद हमेशा कि माँ मर्ची अगर ना पले बांधा हस्ते वती इर्दस्ते डगारा चा बदवाए दस्ता बपुले चाहिए पंजगा आयरा आजो बेकनी परि यात्रा ये दीमूनी देख बुगा हाँ परि यात्रा हस्ते मात वती बच्चा नास्ते 10 बड़ा जाना को हस्ते कुर्बान ये पेड़ा रा दे गए आईनी वस्ता हस्ते मौत के बदला लीलो रही सका हम परि यात्रा क्या अमी उम्मीदा अमी उस्ता के मैं आओ की नस्ल के पैदा के आओ की पदरेज पैदा के अमा सकियानी दीमपान माए अमा जंजालानी दीमपान माए आओ की पदरेज जंजालांचे आजो भी बीते ओ माँ अस्तिवती आओ के पदरीचारा बलूच नेशनल मूवमेंट अस्तिवती आओ के पदरीचारा अमा बलूचिस्तान देगलूटी क्या आजाद भी बीते एमन भी बीते एक पर एमने जिंदे ग्वाजिंद पे कंते वती फैसला कनगे वाह को इख्तियार बिदारी थे वती राजी अस्ते आकबतरा जवानी रंग या सिंगार को बेकते मर्ची अमा राज के अस्ते आहा वती कदमन माय सरा शहर दाता बांधा बलूच राज हम अमा माय सरा सर बीते हाँ अमा दुनिया के अस्ते साइंस से या टेक्नोलॉजी है जान तो जाना के पेड़ा दीमरुई कोता देमा शुता माँ लोटा के मैं राज हम अमा सेम सरा सर बीते भले ई दुरायनानी अस्ते बरवर्द आजादी माँ लोटें के मावती राजारा माँ अमा आजादी बिदे के मर्ची अमा रियासत के मेसरा काबिजिम कुजा दमगा या सरदारी या के अब्दुल रहमान वड़ी सरदारी या के जहरिये वड़ी सरदारी कस्यारा बांधा बलूचिस्तान आजादिया चे पद कस्यारा चुशी अस्ते गुंजाइशी या चुशी वाकी देख नबी कि आप बलूच जागारा वती जिंदानी जिंदान है तू का बेकम बंदी बेकम आय रास्ते ए मोकल देख नबी थे अमा पुरेमनी माहौले तू का पुरेमनी जागरते तू का बलूच राज दम बेकशी और जिंदगी बेकनते अमा इराक के अस्ते आएगी धुराई हक को उकबाल बेरसनते जिंदगी कनगे जिंद ख्वाजी नगे माँ अमा आजो ही बलूचिस्ताना वती आओ के पदरीचारा बलूच नेशनल मूवमेंट ए दीमूनिया ए कुर्बानियां पर यात्रा देंगे आइया वाजा गुलाम मोहम्मद वड़े राशमुनी नदर को था वाजा डॉक्टर मन्ना ने वड़े राशमुनी नदर को था समत तगरानी रजा गुले ईद का संगतानी अवारिया हस्ते आर गल बीबी या बलूच नेशनल मूवमेंट पर यात्रा कुर्बान को तगा कि माँ चरे कुंटक सखारे जिंदा वती राजारा दरबे कने एक पूरे मने जिंदे तो का ब्यारे सरबे कने कि ए जिंद आजादी गुशक बीते आजादी मोलो मुराद ताना ये नहीं कि माचा पंजाबी पंजगा बचुट्टे आजादी मोलो मुराद इसे कि मनी ढगारे हर चीज मनी है मनी जेर मनी है मनी मालो मड्डी मनिया मनी ढगारे अस्ते फैसला करने के अमा के अथॉरिटी अमा वाह के मनी है अमा के जमीने वारसे अमा के जमीने उदा बुंदे अमा यारा फैसला करने के बीते चा आजादी पद डिप्लोमेसी वती जागा दोमी राजांगो अमदस्तिया दीमरू यात्रा जुनजग वती जागा भले अगां तगा एक ताकत बेते मनी डगारा गु बदे निगाह बेचारी गुड़ा मना हस्ते बर्दाश्त नबी थे अगर आप बदे निगाह चारी गुड़ा अमा निगाहनी असने दर कन के यात्रा अगर मर्ची मनी असने वरना मनी राज कुर्बानी दे गए बांधा हम हमें कुर्बानियां दे गए वस्ता अरे साड़ी बुआगी परचा ये आजादी यात्रा के तो कुर्बानी दे गए गुड़ा पर यात्रा के मनी आओ के राज मनी आओ के पदरित वती गुलजमीने फैसला कन के हुआ का वत बेदारी थे चूम अभी के बांधा मन आजाद मां वो मनी फैसला आसे दिगे ताकत दिगी कुवते बेका हाँ दिगे ताकत दिगे कुवती अमारो चाती फैसला का के तो वत निजूर बे वती असने वास्ते एक ताकती वदी को तनकने वती असने जिंदगी के यात्रा दस्तु पाप जत नकने परचा मर्ची मा जरूर या कसते काबिज दीमा जंगाए जोत कन गए भले मनीवती उफिनीन शायद मा रद बेबा बांधा आजादी फद अमा डगारे दार के वस्ता हम मारा या कंची जोदि दीमुनी असने द्रचे दीमा बरगी के मावती डगारा वती गुलजमीना कुजाम रग्गा रकेत कने आयरा कुजाम रंगा पहाजत कने मा अमा बलूचिस्ताना पुरेमने वशाले बलूचिस्ताना वती आओ के पदरीचारा बलूच नेशनल मूवमेंट देख लूटी मिन्नतवर मिन्नतवर वजा बाबू लतीफ तो बाज वश कब्जा वजे काजी वजे कमाल रो शुमा चीजें गप्पन तो कुछ चीजें ऐड करने लूटे वो शर ने करना गुड़ा मा सवाल नहीं कर रहा हूं
اگر واجہ دوستین طرح سوالی چیزیں ہستے ہم تو خود کنے نو مائک شمارا گونے جی منna war maniela waat baas shota maga وقت sangata باس ni جی jostan ne mga burwe johantar bitte راو kujambi sangata joste aste uti dasta chesbe ka ma burze kare oti josta ami sarha de sara hir beka مانی خیالان سنگت چاہ کر دیر انتظار کرنے گئے آیا کہ ان سوال بھی تھے او سوالا خود کا جی منتوار تي آتمجا مني اصلا دو سوالا ملوٹی کے سنگت قاضی سوالا جواب دا منتوار با اولوی سوال منی رنگ آئیں کہ بیگن میں اما کے کانسٹیٹیوشن ہے اور مینیفیسٹو میں آمن دیما ہے یہ پی ڈی ایف فائل تھا اردو اشی اما ترجمہ بکتگ آئی سارتے دبا چا یعنی اما انٹروڈکشن اشم بیان کتا اسی تا پاکستان اما منتوار پیدا کرنا ہاو تی آواز پیدا کے جی جب قاضی جوان آواز پیدا کی تھی کہ رابلی خیالان سوال تئی گمائے جیو منی گرو توار پیدا کی جی جوان ہے خیر جوان ہے اچھا ای ادا لکھ کے تھگ تیوگی اما بلوچے اما ہسٹری کہ چھو انگریزت کا و انگریزا چھو جوستے ہیں کلات سر قبضہ کتا چاہی چھدند پاکستانت کا پاکستانت چھو جوستے ہیں بلوچستان ہے اما کے پاکستان زیر قبضہ بلوچستان ہے آئی سر قبضہ کتا بلے دا ید جاویہ ای مینشن نہیں کہ نو صدو بیستو اشتا انگریزا ایران یا کے زیر قبضہ بلوچستان یا قبضہ کتک ما مری یکی وہ سوال ہمیشہ پرچا ادا تاریخی حوالہ سنگت آئین صاف کرنے وہ دومنی منی اما کے سوال ہیں آئش ہیں کہ ڈاکٹر نسیم تھی اما گدان تھی یہ تھا کہ سوال یہ ردا آمی ابرا جان کہ ڈیرہ غازی خان اما کلیمہ کت نکنا کہ سرائکستان والے نگو مسئلہ بھی نو ای دوئے سوال ہیں وہ کسانے یک سنٹنٹ سے معنی کی کہ ماو کی سرزمین مطلب یہ واسطے یہ لگ دیا کہ سرائکستان والے مسئلہ بھی مونا امید ہے کہ سنگت جستے ہیں سوال ان جواب ان دیا منتوار ہاں بچار بی این ایم کے اما تو آئین درور تھا بی این ایم آئین بی این ایم جن دے وسطاں کے سرائیں کہ بی این ایم چھوں کجام جہاں چی اتکگو بی این ایم جوڑ بھی تھا ہمیں پوشدرا نوشتہ کنک بھی تھا کہ بی این ایم جد جہد چیاں او جگہ برابر ہے سب بی این ایم سنگتاں اروادا ایک اب جتا وہ من ہم یک دو جگہ ہمیں گپے پسو ہمیں رنگا ایرکتا کہ اگا ما بلوچستان نیشنلسٹ جد جہد بچاریں کہ اما کہے تو مارا سر بھی آئیے تہا اچ وعدہ بلوچستان دیگے باہرو پہناتانی مردم ہوار نبیتگا روکبتی بلوچستان مردم یا کہ گوریچانی بلوچستان اما کے افغانستان گپتگو داشتا ادھے مردم بے میں جہود تہا ہوار نبیتگا من ایگپا بے گوشگا نیا کہ دیم ترا میں جہود باہر بیت نکنا یہ بلے گریٹر بلوچستان جد جہد اچ وعدہ نبیتا وہ بی این ایم ہم جوڑ بیتا ما بینداتی روچا آئیے ہم دیم گم پاکستان بیتا تو اگر بیچارے بی این میں بونجائی پتر باز کان بیچارے شانتا یک مرد میں چڈرنا گون نہیں ادرا رودرت کی بلوچستان مردم تو واجہ شہید واجہ غلام محمد ہے آئیے کابینہ یا کسی چاہیں چی پیسر تے رچے کی بیتگا ما ہمیں گندے کہ ای جد جہد ہمیں نیمگا چے آئے گئے کہ اما وعدہ کہ پاکستان رودرت کی بلوچستان آگے تھا بلے بی این ما ہچ وعدہ چوشیں گپی نجتا کہ کسی بگوشید کے بی این ما گوشتا کہ ما بلوچستان باہرو بلوچستان وارا مرے مریاستا یعنی انکار نہ کوتا بلے یک چیز ما ہر وعدہ گوشیں کہ مارا جذباتانی گمر رہوگی نہیں ای بی این میں بنیادی سیاست بنیادی یک رنگی ہمیشہ کہ بی این میں ہچ وعدہ جذباتی سیاست پلہ مرضی نہ کتا اور بی این ایم جذباتی سلوگرانی سیاست پلہ مرضی نہ کنتے زمینی راستی ہما بڑا ہاں
اما رنگا کے تی زور رسی اما سیاستا بکا اما رنگا کے درور بیدیا ماشو میں دنیا ہا بیچارے نا کورد ہم زیر دست راجے آئیے بیچارے اچھوں کنگائیں آئیے سیاست چیوڑا بے گئے آئیے سرزمین ہم بارو بانک کنگ بیتا تو بلے ہنی سیاست ارتیا بیچار کے چیوڑائیں یا میں گورا وادی کی دنیا تا ما گندے ہنی میں زمانہ گلاتی جنگو جیڑا بیتا گا ما ہنی تا ہمیں دیتا کہ وادی کے راج مڑت گا گڑا آیا تاوان بیتا آچھا وتی سرزمین زبار کنگ بیتا گا ای بڑا نہیں کہ بلوچ وطارہ بہت یا کنچی جنگی ہے نیمگا بروتے ہیں کہ بلوچا ہچ مرسی یوکا یک شوقیں اوگامی بجا کہ کرمانا بغیر داں کے کراچی یا بلوچستانے یا کہ پلان جاگا بغیر داں کے پلان جاگا بلوچستانے یہ وشنگ ہپ بیت کنا ای بلے راستیا تو شنگا بیچارے بپولے تھائی وشنگ کے تو یک سرزمینی تاعت کے سک نزد کے تو او بلوچستان روکبتی بلوچستان گوستان ای بڑا تچک نہیں کہ ما شما یہ یک گپی سر گیشی نہیں ما دا کنٹری بلوچستان کتابیں نیادتا دومی سیمی رندے نامہ گر گئے برو ہم بلوچستان دا کنٹری بلوچستان ہم کتابہ بوان ہائی تو کا ڈگار نیستا بلوچ سرزمینہ بلوچ ما ایگا گوستان کی ردا بلوچ سرزمین بیتگا گوستان کا تو بیچارے چیزی 1000 سال پیسر 2000 3000 سال پیسر میں مردم گشنتے میں گورا اما دستاویز موجود ہیں کہ بلوچ کوئے البرزا نندوک بیتا بلوچ تیران کشپانات نندوک بیتا حمودا انوشیروانا مڑتا جنان پروشان کرمانات کا 14 چھ لڈو بار کتگی رودت کی بلوچستانہ سارے کشتا گورا مانی بگوشی کہ ما آیا ہم اما وڑا لوٹوک بھائی استا بلوچ اما سردگار سرا نشتا آ سرزمین بلوچے گی بلوچ انگو انصاف بیگ لوٹی بلوچا آزادی برسیتی بلوچ کجام جاگئی کے نشتا ای آزادی برسی بلے ماں ہمیں سرپد بہیں کہ بی این ایم یا کہ میں کے تحریکیں آئی پوزیشن ایوادی ہمشیں کہ آب آیت وتی یکی دشمنی نیمگا وتی دراہیں زوراں بجنتے ہیں او وتی آزادیہ بگبتے وتی آزادیہ بیداریتے او جہاں ہرچ کنڈا کے یک بلوچی نندو کے پائیے سیتا یک کاری بکان کہ آئیے زندگی ہم کجام ہم دنیا کنڈیا نشتا بلوچستان کے آزاد بھی آئیے 14 سیت بے رسیت تھے وہی بعض ان چیزاں دیم تیرا معاش یا کت کنے منی اللہ منی ذاتی رائے مگا وطارا بی این ایم چی کمو کی گستا بکنا بیچارا یک بلوچی رنگا وطارا بیچارا منی زینہ ممی گوشیتی کہ اے وعدہ بلوچ یکی وعدہ دو سے جنگ کت نکا اگر بلوچ بگوشی ما افغانستان گو ہم میڑا مگو ایران ہم میڑا مگو پاکستان ہم میڑا یہ صحیح کے یک جاگہ بیاں بلوچا پاجی گا بجننتے بلوچ سک باز تاوان بار بھی سک باز مشکلیں جیڑا ہم بلوچ کانتے او ما سرزمین سرا سردگار سرا کے نندو کا ما بلوچ آدھے کے دراہیں جیڑا ہنچے انکاری نیا او آج جیڑا تیو کر روکبتی بلوچستان تہا نا گوریچا نے بلوچستان کے آئیما نامہ نگرے اودا ہم بلوچ سرزمین ہمیں رنگا پولک بیتا ہمیں رنگا پشتونات کا آبادکاری کتا بلوچ ڈیموگرافی مٹ کتا بلے یک روچی ہم میں تہا کھسا سرزمین نامہ نگے آزان بلوچستان سردگار نہیں بلے چوش کے میں تہا لاتے مردمانی امودان چی سی بیتگا نندوک بیتگا آیا ہے چپ کتا بلے یک روچے بیئن ما کسیا ہی شگان نہ جتا کہ تو پرچہ گوریچا نے بلوچستان شما نامہ نگرے بچلی سرزمینی دو بھی چلے صاحب چلے یک شار دو شاراں بھلے بلوچ سرزمین ہے نا برگ بیتا گوستان کے ردا میں بیتا پرچہ کسائی نامہ لگے بھلے ماں پیشا میں گپا جانا گیا تھا کہ میں یک گلگی ہستے میں گلگ گو آدھ کے آزادی پسندی گلا ہمیشہ او منی یالا میں میانا کے یک جاگی دیری بیتگا بھلے کمکے کے اما یک جاگی یہ رفتار سست بیتا یا ما دھیما جنزگانے یک مزنی سببی ہم ہمیشہ کہ بی این ایم رو جاگئے یک شرین کاری کام جنیوا بی این ایم شتا بلوچستان آزادی گپ چتا بلوچ درد گپ جتگی بھلے او دا ڈاکٹر نسیم یک جستی پسوا کے لاتے گپ گوشتے آئی بگیریا پروپیگنڈا کنک بھی دروگو دراش شخص آئے بھی کہے کنتی کارا اما مردم کشی کے ما آزادی پسندی مردم ہم بلوچستان آزادی لوٹو کا تو بلوچستان آزادی لوٹے کے کوئی بی این میں سنگتانی کردار پرچہ تو نہ پی کنگائے تو آئیے پرچہ دیما میلانک بے گئے بی این میں کھے داشتا کیا بلوچے کجا ہم سرزمینے کے بلوچ نندو کے آئیے پلہ مرضی مکان کھے داشتگی
کجام روچا یا کنچی آرگنائزیشن یا کنچی گلی دیم اوشتا تا کہ تو بلوچستان آزادی نام مگر تو بلوچا جنگ نام مگر ہچ چوشی ہچ دربری نرسی بین ما وتی چوشی پالیسی ہم درنگازی نکتا کہ کجام ہم جاگئی یا بلوچ سیت بگیر بھی وہی منچو پیشا گشتا کہ کسی اگا بیچاری تے بین میں سروکانی طرح درشان دس کپنتے کراچی نندو کے بلوچا اودا ہم آئی سیتے جیڑا بھی بین ہوشتی بین گوشی کہ امودا کے بلوچ سیتے ما ہما پلوا ہوشتا تک آئی چھپی دے میں گنا ہوشتا بعضیں جیڑا ہم کے استا آئیں شما وطما وطا کے گپ چنے تا بین میں جیڑا نیا بین میں سنگتا نہیں جیڑا نیا اب بلوچ جیڑا ہاں اب بلوچ جنگنگو بندو کے لاتے جیڑا ہاں کہ آیا شما زانے بازی سنگت سکیرتی ازانتے اگر کسی جب بعض چیز میں پیشہ ہم کو کہ درائنگ اپ رساں کے تہا شخص آئے نہ بیان درائنگ اپن توتی مردمانی مچیانی تہا نگوشے آیا شنکنے بلے یک سیاسی باز کے ہاتھ جوانی رنگی ازانتے کہ اے وادی بلوچ کجام جیڑا ہانی دیم پانے بین میں سنگت سیاسی ورکراں گیشترین بار سنگتانی کیا پورکارن کار کن گیا وڈنا نشتگا میں رنگی سنگت کے ڈننا نشتا آہم انڈر گراؤنڈ آوتی جندے الکو میتگا چو پدریا ترت نکا چیرے رنگیا کی مردم نشتگا کسی کجا اشانی دیکھے چی سیتی بیتکا ای گپے منترا دلجم یا گوشت کنا کہ بین میں اچ وادا اچ باسک اچ راشون بلوچ سیتے سودا ہگوں کسا نہ جا وتی جندا بہ بانکا سیاہ پوستی وغیرہ وطا بانکا سور پوستی وغیرہ وطا بانکا چپے راستے ہچ وڑے مردمنگو وطر بہا نکا آئیے گونتی سرزمینہ گونتی راجا کمٹمنٹ محکمی سیاسی جیڑانی وادی کے گپ بیتے گڑا سیاسی رنگا گی شگی وار کنک بہنتے او دا بین میں باس وتی جذباتاں دیما نہارنتے اب بلوچ سیتا چارنتے کہ مروچی دا بلوچا سیت رسی یا تاوان رسی وہ باز جا گیا ہما رنگے کے شور اسنا لاتے آرگنائزیشن نہیں لاتے اما کے میں برات ہاں میں دوست ہاں آئین لاتی ہما کے گپ اسنا مامی سرپد بیں کہ بلوچا تاوان بھی ماودا اما گپا ہوتی گئے جانے کہ ایک آر باید مبی پرچا اشیے بلوچا تاوان استا منی موبائل چارج چھین بے گئے ادا منی والا ماوتی گپ شرے رنگیا چھین کو دومی جستی تی یکی استا ڈاکٹر نسیم حوالہ ڈیرہ غازی خان ہے مامیشی گشینا ڈیرہ غازی خان بلوچ سرزمین بلوچ سردگارے اچ بلوچ ڈیرہ غازی خانہ چوش نگوشید کیا بلوچ سردگار نے سرائکیہ وتی شور چبڑا کننتے من نزانا پرچا کے سراکیہ انتا بورنے گوشی کے ما بلوچیاں اور آبتارا کے بلوچ گوشنتے گوڑا ما آیانی گما دگے جیڑے نیستے بلوچ بارہ سرائکی بلوچانی زبانیں بعضیں بلوچ سندھی زبانہ گپچا بعضیں بلوچ پارسی زبانہ گپچا ای درا ارچی کے استان جدگال استان براوی زبان ما کسی سرپدیں کہ میں بلوچانی زبانیں ارچی کے بلوچ استان کجام ہم زبان یہ گپ چنگا کے بلوچ سردگار سرا نندو کا اب بلوچ بہارا اچھوش کے میں تی زبان لاتی سنگ مردمانی زبان کے بلوچی ہیں ہمیں بڑا آدھے کے زبانہ کسی کی گپ چنگا براوی بلوچی حبید ہم اب بلوچ بہارا ڈیرہ غازی خان بلوچستان سرزمین حمود نندو کی مردم کے سرائے کی گپ جنا بلوچ ونڈ تہا گوننگو اگا امیرنگی جاوری استے امیرنگی زرمبشتے استے کی چیزیں مردم بلوچانی تہا بچر راج اما وادی کے طور توتی سیت تو نپا گونتی راجہ ہوار کنے تو اما راج بارے باندھ اگر رنبی دھر کہتے ہیں بلوچانی تہا یا کجام زبان بنیادہ یا زمین بنیادہ وتی یا کنچے لوٹے کہتے ہیں گوڑا اما روچا بلوچستان سرکاری بارہ جیڑیتیں کہ مائدہ چھی بگوشاں اور ای سکیں چونا مزنی پنجابہ کے برتا میں سردگار آئی آلو مارا نہ دا آئی واسطہ مزنی جوہدی لوٹی مزنی کوشش تی لوٹی ما اشیا دگے ما لیوارے گوک مکنے کہ گوک نیارتا لوگا گوسک نویتا ما گمان کنے کہ مارا میں گوک گوسک ما گوکے گریں گوک گوسکے کاری جنین گوشی ما گوکا دوشا مرد گوشی ندوشا ہمیں گپ سرا ویمڑو جنگو مست مکونڈ بکا ای وڑی لیوارے گوک مکن نی بلے ای گپا منیالا ڈاکٹر نسیم ہے اما گپ بیتا ہم ای وڑا بیت نکا پرچا کہ بی این ایم ڈیرہ غازی خان تا موجود ہیں بی این ایم میں باس کستا اور بی این ایم میں جد جہد اما کے سیم مرزا چاہیے چھے ڈیرہ غازی خان چاہیے چھے راجن پور ڈننا نہیں
ارچی کے رودرت کی بلوچستان ہے اگا یک اینچے ٹیک کم ہستے اودا ما بلوچستان ہے جوہد آزادی تہا ما یہ لوٹو کے آئی اچھی ما اچ رنگے پدا نکنزیں اور نکنزیں دیگے یہ لاتی چیز ہستا آیا نہیں سرا مارا باز ارچاری کنگ لوٹی ما اگا میتا کسی ای گمان بکن کہ ما کراچی ہم بلوچستان تا آوار بکنے یہ لاتی انچی چیزاں اشانی سر تو بجیڑ چھتو آوارے کنے تو تی ڈیموگرافی بزن تو ہمیں ڈیموگرافی مٹ کنے کے ترسا تو ایک جد و جہدی کنے گئے تو جنگ کنے گئے تو کراچی لوٹے یہ ڈیموگرافی مٹ بھی یہ لاتی انچی چیزیں منی اعلیٰ آئے نہیں سرا بلوچا ہایو کے ود کے وتی سرزمین سرا وتواجہ بھی بلوچے باز جیڑا بنتے زمین باز جیڑا بھی اور ای دیما دیما کائن تے شانی لاتی چیزانی سرا مش لاتی معاملات ما لیوارے گو کے درور داتا لیوارے گوک مکنی ما او ما رسانک درا کہ کائیں ہمیں رنگی گپانی بنیادہ بی این ایم مسترد کسی کہتے ہیں شگانجہ کہ غلام احمد بی این ایم دگری بھی تھا ڈاکٹر نسیم بی این ایم دگری بلے ہما روچی کے واجہ غلام احمد بی این ایم بھی تھا تاؤ گوں واجہ غلام احمد گوں بھی تھے ڈاکٹر نسیم واجہ غلام احمد گوں بھی تھا تاؤ واجہ غلام احمد ہم کوپک بھی تھے قاضی ریان غلام احمد کشا اشتا تھا چیئرمین خلیل واجہ غلام احمد کشا اشتا تھا کسانی چکا چو عقلی گپا مردم شان جیڑی مردم زانت کا ماروچی ہم واجہ غلام محمد امرا بھی تھے اور مروچی ہم واجہ غلام محمد پکرا دیما برگائیں شمی سنگتانی باز محنتوارا ماوتی گپا ہم دا چی آخر کنا محنتوار جو قاضی سلامت بات ہے. امید کرنا کہ چاکر جانا سوال جواب رستا دو سوال کو اور وجہ ولی تو ات کے طرح سوالی چیزیں بھی تھی تو بگوش مائک طرح گونے تھینک یو. اصلا من جو اس کا نکلوٹ کہتا ہوں کہ جو مطلب بلوچ جو اس سے نا یہ اوریجن ہے جو اس سے کلیم ہے نا کہ میں جو اس سے اگر کمپریس کا پوچھیں کہ یار بلوچ اگر البرز چتکا یا کہ کیشن جو اس سے کوا چتکا یا کہ جو اس سے البا چتکا گڑ منی جو اس کا لوٹ گا گڑ ادا کہ مرچی مان اشتگا ایدے مردم کے اتگا نا اگر یہ زمین جو اس سے بلوچ البا چے کہ کیشین اچے یا کہ البرزات کا ٹیک اوور کوتا ٹھیک ہے نا یہ زمین ار گپتا نو زمین وتی کوتا گڑا یہ وائس ورسا نہیں مرچی شر پنجاب ار گتا نا گڑا میں کلیم جو اس سے پنجابی کو معاشر چون کلیم کت کرنا ٹھیک ہے نا تو دومی کا پشن کہ اگر سرائکی یا قوم یا زبان ہے تو بلوچ یا چون زبان بود کت کرنا ٹیکنیکلی ایک بلوچ قوم پر سیشے کا پچوں گست کت کر کے سرائکی جو استن بلوچ زبان ہے. فار ایگزامپل بلوچ من مرچی اگر یا تو یا دگے سنگت اردو ابر کا یا کہ انگریزی ابر کا یا کہ جو سے جرمن ابر کا گوڑا جرمن بھی تو گوڑ بلوچ زبان ہے یا کہ اردو بلوچ زبان ہے. تو اس دس مطلب اس کہ یہ جو اگر سرائکی ار ہوتی زبان کا نا تو یہ جسٹیفائڈ ہیں کہ بلوچ زبان چون بلوچ زبان ہے ان کے دومی کا پسنگ اگر کراچی جو استن آگے یہ اگر ڈیموگرافی چینج ہوتا ما کراچی ار جو اس بلوچ ٹیریٹری سے جوڑ کرنے نہ لوٹا تو آیا کراچی تو کا ایک بلوچ ایک بلا ایک مخلوق نشتا مخلوق کا بڑا مر چونکنا مخلوق کا واپس جو ایک جو انفلیکس کہتے ہیں بلوچستان اور بلوچستان کے ہمیں کمپرسستان جو سے انفلیکس ایکسیپٹیبل ہیں کہ یہ مردم واپس بلوچستان ٹیریٹری سر بھی ہوگا تو وجہ قاضی تو سوال جواب بده وجہ ولی جنت سوال باز بو گئے یوڑا پتہ بس میکسیمم منی کھیلا وجہ قاضی سوال جواب مارا سک دیر میں اس پہ سے کنے 2 گھنٹہ مارا نو 2 گھنٹہ نیم غالباً ہفتہ شروع کوتا نو نیم بو گئے وجہ قاضی تو سنگت سوال جواب بده کوڑما پتہ وائنڈ اپ کنے تی محنتوار با جی بچار سنگتا چو بازی گپی شنکو تھا راجانی پجار زبان بنیادہ نبی راجانی پجار علمی بنیادہ کے ہمارا انگا کنگ بھی دنیا چل ما پیشا یک رندی ہمیں گپا جانا گیا تھا کہ راج پجار چی اما مردمانی مچی کے آزادی سرزمینی سرا نندو کی یا راج بشیں اپوتی آزادی جد و جہد کرنے گئے ملک کے جوڑ بیانتے آیا نہیں تھا راج پجار مٹوی تھے آئین تا جتاہیں زبانہ گپ چنوں کی مردم ہم بیان بلے آئین یہ راجی پجار بھی گومتی اما سرزمین بندوق بھی انی معاشرہ میں گندے گئیں کہ او ای راستی ہیں بعض بار مثلا امریکن نیشنلٹی کسی کہ امریکن نیشنل ہے امریکہ نندو کی مردمی یا جرمنی نندو کی مردمی ای زبان مختلف بھی تھا بلے یہ راجی پجار مائیں ای نہیں دین ترا ردوم زیران کنتے روتے اچھا ای چیزاں نہیں کیسے نہیں مگا پا گپ جنچا براوی زبانہ ہوگا بیچارے براوی زبانہ تو رابندانی بنیادہ بیچارے آچا بلوچیہ جتائیں زبانی آئی کی بن رابندے لفظ نہیں یکا مردم یکی جاگہ نشتگاں یا کوڑی لفظاں گیشتر یا کوڑی لفظاں
گستائی لفظ مستی میں بلوچی ماتا مات گوشیں براوی لما گوشک بھی ما چھم گوشیں براوی خڑینک گوشک بھی ایک گستائی الفاظ ہم اسنا بلے چشکے ما میں زبان مردم یقین راج زبان بیتا بازین لفظ ادا ادا شتا یا کم بیتا نہیں اما روچا کہ بلوچستان ایک ملک کی بیتا بلوچ یک راج ہی بیتا یہ دیر سریں راج کے شنگ و شانگ بیتا یہ جتائیں جاگہ کے نشتا جتائیں زبان ہم اشیا زورتگاں جدگالی زبانہ تو بیچارے اگیشتر کو سندھی نزدیک ہیں بلے جدگال سندھی نہیں جدگال بلوچ تو ایسا چھو تو گوشت کرنے کے شانی زبان کو سندھی نزدیک ہیں بلوچ نہ کنے جدگال ہونا کو سندھی ہور کا ہونے ہوار نبی ہمیں پہ براوی ہیں براوی دنیا دگے قوم ٹک کا ہچوڑیں سیادی نہ کا آئی درائیں سیادی استن وہاں مردم استن کیا بلوچاں یا بلوچی زبانہ گپ چنا سرائکی کا مکے استان سرائکی تا ادھر نندو کی مردمانی دو روزانہ یک روزانے بشیں کہ گوشن کے ما بلوچ ہیں آئینی وتی جندے گوشا گمشیں کہ ما چبنو بیہا بلوچ ہیں اور میں زبان تھی وہ کا سرائکی آئینی یک مزنی باریا اور دیگے یک بارے استیں کہ آگوشی کہ سرائکی وقت یک جتائیں راج ہے سیاسی سیتو نب کے عمودہ گستا بیان تیم راج پجار تیو کا این نہیں کہ آج جتائیں زبانہ گپ چنن یا زبان جتائیں پیشہ ہم گو کہ راج علمی پجار ہمیشہ زبان یا کا یہ باہر استیں پرچہ کہ دو ربیدگ راجانی پجار تو کا گونیں گو زبان دو ربیدگ یک مزنی بارے زبانہ دو ربیدگ یک مزنی درہنگازی بیتے سک پر ہرزشتیں چیزیں بلے قوم علمی تعریف تو کا تیو کا زبان نہیں تھی کہ اما مردمہ یک زبان یک قوم گوشن کا زبان گستا ہے بلکہ مردمانی اما موچی کیا یک سرزمینی سرنشتہ اور آئی دو ربیدگ یک وڑینا اور آئی یعنی سیاسی سیت یک وڑا سیاسی سیت نیم تو بچار آگاں مامچو گپ جا اما مردمانی کے سرائی کی زبانہ گپ چنا آئینی سیاسی سیت گو بلوچاں یکاں آواتر اب بلوچ گوشاں اب بلوچ راج بہاراں بلے اما مردم کے بگوشی کے ماں بلوچ کسی ہم توری کجام ہم گروپ طاقتور رنگی موجود بھی چر راجانی ردو ممی رنگا بیتا بلوچن چکے ودی بیتا و راجی وہ نہ بیتا ماں آکے اوریجنے گپا جانے کہ بونو بیہاں کسی چما گوشی اتکا و راجی نہ بیتا 2000 سال پیسر بلوچ 6000 سال پیسر بلوچ قبیلہ ہی بیتا طاقتور وادی کے طاقت رسیتگی وادی کے یہ علاقہ گون بیتا وادی کے آئیے سیادی وتی آدھے کے سیادنگوں نزور تر بیان بیتگا یہ گوشتا کہ میں یک چتائیں راجیاں یہ نہیں کمو کچھو منی والا یہ بونگپا چھ دیر روتے یک سکیں علمی بونگپے جوڑ بھی بلے سیاسی ورکرہ سیاسی سنگتاں باید علمی تکا امینچو مضبوط بیگ لوٹی ماں پیشہ میں گوڑا ماں کے سیاست نہ کتا یا کہ ماں خسان بھی تھی عام مردوں میں سرپت بیاں اشم براوی زبان گپ جنوں کی یہ براوی نہیں وہ ایک شعوریت کا عام بلوچ ہم سرپت بھی بلے ماں کے کسان بھی تھی گوڑا ماں انچو کے آدھے کے مردمہ گشتا مجھتا یہ براوی ہے یہ جدگالے یہ لاسی ہے بلے نہیں کہ ماں مزن بھی تھی ماں جانتا کہ میں گوڑا ہم دوستان سے پیسر ہمیں سوال بھی تھا کہ انچو زبانہ ای بلوچ ہے بلکہ بیت کا ایک انفرادی ایک رنگ ہے میں کشو کہہ رہا بازی قوم ای وڑا نہیں ہمیشہ کا ماں کا مکی پریشان ہے میں گوڑا پشتون میں ہمسائے گا آئینی گوڑا ترہ یہ رنگ گندگ نہیں تھی گیشتر میں یقین زبانہ گپ چنن تھے بلے بلوچ منیالہ یہ شرری ہیں بلوچ تہا ایک چھوینے ہستے انفرادیتی ہستے کہ آپ یقین وعدہ 4 زبانیں تو کا گپ چاں اور بعض وشیں گپ پیشی کہ یقین لوگ تا ہم مردم 2 سے زبانہ گپ جنن تھے میں لوگ تو 2 زبانہ گپ جنتی گپ جنک بھی لاتی مردم بعض مماچ مردم گندے کہ کسی مات براوی گپ جاں پیت بلوچی زبانہ گپ جنتے کسی مات جدگالیں پیت براوی یا بلوچی زبانہ گپ جنتے یہ بعض جوانی چیزاں یہ ہمارا منگ لوٹا دیما برگ لوٹا اور دومی جوست کراچی بلوچانی استے ماں اچھا بازیں جوست استا کار استا آیو کے بلوچ سرکارہ کا نگ لوٹا ماں یہ وابا دیست کنے مائی وابا دیست کنے منی مثلا وہاں گمیشیں کہ بلوچستان یک انچی سرزمینی بھی کہ دنیا ہرچ کنڈا بلوچ یا بلوچستان آئے بلوٹی عبید ویزا بیتے بلوچستان بیتے عمودہ کار بکنتے ہما کے آدھے کے دومی شہریہ بلوچستان حق ہستے ہما بلوچہ ہم ہما حق دیکھ بھی بلے یہ خیال بیت کن یک واہ بھی بیت کنتے ریاستانی وطیلاتی لوٹ بیانتے ریاست ہما لوٹانی بنیادہ وطی فیصلہ کننتے بلے میں وہاں میں کوشش سمجھے کہ بلوچ سرزمین دنیا تہے نندو کے پہچ بلوچہ تنگ مبیتے و آؤدہ بیتے
چونا مروچا میں سنگتانی گیشترین بار دری ملکا نشتا آزاد دنیا نی راو رابند جوانی رنگی سرپدیں اور بلوچستان ہم مارا انچی ایک دنیای جوڑ کرنے گی کہ آپ کسا تنگ مبی آپ بلوچا ہم تنگ مبی کسی کے قید شرط و شرائط ریاست طے کنتے بلے منی حیالا کراچی بلوچستان اما جدوجہد تہا اچوڑا باہر بیت نکا سندھ اگا ہم بیچارے سندھ جدوجہد بلوچا یک مزنی پلہ مرضی گونے بینم ہم سندھ جدوجہد پلہ مرضی کا میں جنگی گل ہم سندھ جدوجہدہ سندھ آزادی پلہ مرضی کنا اور ماں باز برا امی گپا چھو جانا کہ سندھ بلے سندھ وط بلوچانی گیا او دا مزنی آبادی بلوچستان ہے ماں تیو کا کراچی دیستا میں قرآن مردما میں سیادو کا سمودہ کراچی نندو کا لیاری یا ملیرہ نشتگا یا کم و گیشتر آنگو کلرشا کا لاتی مردمانی سیادو کو وارث ہستا نندو کا بھلے سرجمی سندھ بلوچ آبادی منتشریں آبادی بیت کا کتنے چل لیاریو ملیرے آبادی گیشتریں گڑا مچو بکنے سجے سندھ بکنے کو بلوچستان آوار بکنے بنی علائی ممکن نہیں نی مارا کمو کے زمینی راستی یعنی بنیادہ جیڑک لوٹی اور منی کا پمے بھی تشمے منی علا وادم باس شتا جی منور آتم جان اگر ترا تو جی آتم ترارا آواز پیدا جان پہلکم من گپ ہوتی ہے مائک پچنا ہوتا من گوشت کہتے ہیں کہ وجہ باب اللطیف تو ہوتی اینڈنگز ریمارکس ہم دے اور پدا ما کمال نہیں مگارو پدا ما اوڑا وائنڈ اپ کنے اس پیسا شمارا گپیست شو کت کنے اگر نیستی ہم مسئلہ نہیں اوڑا مائی وائنڈ اپ کنے وجہ باب اللطیف منی منی جی منی منی یک دس بندی اس کے منی توار پدا خدا وجہ بابل استاد منی توار تئی گورا پیدا کی استاد بابل جان جی منی ایک ما چونا سک کم اسپیس بار زیرو سک دیرے نیت کا مشا مرچی تی گپا جنا منی ایک دس بندی استے میں میں مروچی گی ای کہ مراگش بیتے شیتا یک کلو یک میسج ما دراہیم سیاسی بحث کستا پاہن دوستان چر ما تیسرا آتم جانا میں جوست تیر کو تھا کہ چرن کمال آئی سرا گب جتا بی ان میں نزدیکی میں سخت دیر ہیں یہ نزدیکی بارہ بی ان میں نوشتا کو تھا نہ بے گائیں یہ پما ہم ایک مزنی جوستے پرچا بے گانا ہے نی مال نلوٹا کہ ما ارچ نیادی بنندے ارچ باس کے مارا جو اس کا گوستگی روچا ایک جرنلسٹ یا احوالکاری یا مارا جو دروگ بے بندے پرچا دروگ بے بندے دروگ بھائی بلوچ سیاست در بیت دروگ پاکستانی سیاست ہے گی اما یعنی یک شیوے اما یعنی دو دیتا ہمانے اما بلے دروگ بندہ ما پرچا دروگ بے بندے ما دروگ ما بندے میں بچار اتحاد بی این ایم سکا منو گریں کہ اتحاد بھی نزدیکی بھی بیتے بھلے یک چیز یہ کہ بی این ایم یک فلسفہ یہ ہم گوں بندو کی بی این ایم وتی یہ بی این ایم آزادی لوٹو کی آرگنائزیشن ہے بھلے نظریاتی ہم آرگنائزیشن ہے بی این ایم وتی یک اوگاہ میں داتا بی این ایم شوم بیچارے بی این ایم اروادی کے اما کے شوم ویب سائٹ شنگ بینتے یا پیشہ کے درشان شنگ بیتے گا تا کے سرا نوشتا ہے کہ بی این ایم آزادی لوٹی بھلے تیو کے آزادی نہ لوٹی بی این ایم برابری لوٹی بی این ایم انصاف لوٹی یہ دوئیں چیز انچی چیز استا کہ بی این ایم لوٹی کے بلوچستان آزادی پد ہم پا بلوچ راجے سکتا ایشانی دیمپان بھی ایشانی پانک جنوک بھی ایشانی پانگم بھی بی این ایم ای دوئیں چیزاں چی پوچھتا کنزت نکا اگر بی این ایم چاہیے دوئیں چیزاں چی پوچھتا بھی کنزی و بی این ایم مانا ہی نبی نا بلے آزادی یہ کنچے نکتا ہے کہ آئیسرا ما درائیں آرگنائزیشن کے ارچی استا آزادی لوٹا گوں آیا یک جاگا بیت کنے بلے اگر ای وڑا بھی ما وتی ڈرافٹ نوشتا کتا چیزی روچا پاد دو سے ما ایک اپنے گوستا ما دیستا لاتی آرگنائزیشن نے باس کن کہ ما پجا کاریں ہمیں سنگتا ایر جنگا ہوں نیمہ چھتو کوئی مردم رویں نندے ہو دیوان کنے اگر انا گیا میں دھپ شترت میں تہا کسیا یا کنچی گپ پیجا بہت برا ماں مردم میں دھپ شتری یا انچی گپ پہ تو جنگا منی وتی جندے ہے مرچی مانے دا گپ چنگا میں وط گپ چنگا نا بی این میں میں باس کا بی این میں عقدہ دارا یا چیئرمین کمالے استاد بابلے آدھے سنگتا بھلے من پدا ہم یک مردمیا منی دب شترت میں یک انچی گپ پیجت کہ منی آرگنائزیشن وڑا نہیں یا میں ادبی بنیاد یک انچی گپ پیجا یا منی سیاحت کسی دوست نبی
ما hami dista کہ آدھے کے مردوں سے آگے سرام جیڑے بھی BN میں ڈو پا رہا کسی اگر میں سمی ادھر گوننگم سمی گیشتر ناتوی ناما شین روتے وتی انسٹاگرام یک مراگشے کنتے یہ بازی انچی بونگا پستا منا ترا دوست نہ بے گیا ما آئین سرا ایراد گری ہم BN میں کارے آوار کرنے بس سمی ناتو گپ چتا BN نہیں آئی وتی آئی زان شما آئی لاتے بونگا پستا ہما این سرا اروادا گپ جنتے آئی وتی لے کا ویال ہے BN میں لے کا ویال ہے اب BN منگو اما مسام بنیادہ اما سوشل کنٹریکٹ بنیادہ بندو کے آئی تا ہی ہوار نیا کہ اب یہ سمی کسی یہ بڑی مراگش کتنا سمی ایکٹر ہیں ہم سمی ایک اینکر پرسن ہیں ہم اور سمی لاتے ڈسپیوٹ کے آستا آیا نہیں سرا چاگر تک گپ چنگ لوٹی انہی BN میں آئی گوٹا بگے کہ تو سمی یہ بنگا پانی سرا گپ جت نہ کریں تو پابندے ایوہ آئیے ہم اما کسی گوٹ گیر کنک بھی تھے وہ منی الگ جوانے چیزیں اشانی سرا ہم مدیستا لاتی سنگت کہتے ہیں چھے مروچی ہم میں کارگوشا دے یک درشانیت کا ماروا دائی گا پجنے کہ ماں رسانک درا کسی گون کسا دیم پا دیم نبی ما چوشے اس پیسا نہیں تہا بار نظیریں کہ آئیا او دا ارکسا لاتے گون بی بوشتی ہمارا دیم پا دیم کرنے کے کوشش بکنتے میں گوشہ گمشیں چیرمنہ ہم ای حوالے یک شہرین جوانے گا پی جتا نتنا نیاد یہ تھا ما بعد یبری میں سنگت ارچی کے ارجائے گا استا بعد یک دو نزدیک کرنے چنا معاشمہ کے یک دومین کو نزدیک میں FBM میں باس کستا آگو BN میں سنگتا بر ایک چائے ورگا دیو نیا دیو یک جگہ بیتا بر دیگے مراگشی ایک دلا ہوتی گا نزدیک بکنے یک دومین گوشدار کے کوشش بکنے گوڑا منیالا میں آ رہا ہم پچ بیتے میں کہ دل نزدیک کانتے گوڑا اتحاد سکا نزدیک بیتے بھلے ما ہمیشہ رتا ارکنے دعوادے کہ BN میں ڈاکو بند نمن تکا سیاسی پوائنٹانی سرا میں ایگری نکتی ما گوڑا BN میں باس کا سلام ہم نہ دی گوڑا مارا ای حق کستے کہ ماں BN میں لیڈرشپ پر ہر جگہ ٹرول بکنے BN میں ادارہ ہر جگہ ٹرول بکنے گوڑا اتیاد دیرتر روان کنتے پھر میں تا کسی ہم یہ واگ بھی آرگنائزیشن انتا مختلف فیکٹرز استا مختلف بار استا ہمارا متاثر کننتے میں نے کہا توری ہر چرنگی وہاگی بدارا بھلے منی آرگنائزیشن ہے کہ اما اسٹرکچر ہے آمانا متاثر کہاں آرگنائزیشن ہے وطی لاتے اما استا ای کمپوننٹ استا نہیں یہ کمپوننٹ درست ہمارا سازگار کنگو ہماگ کنگو ہوتی دل جبرے نزدیک آرگ نوٹا مروچی مراگشا پیسر مامی جیڑتے کہ اروادی ما اس پیسا کہاں ما ہمیں گپا شخص آیا کہ چھا مزنے اتیادی اچھی پیسر مارا وتی دل نزدیک کنگ نوٹا منتوارا منتوارا قاضی جان تو باز وش قبضہ کہ دوستن چیزیں پیسر مارا ہوتی دل یا جا کنگ لوٹا بلوچ ووگی کہ بلوچ وگرانی مانی وجہ باب لطیف تو گپ جا انڈا پدا وجہ کمال ریمارک سنگرین و پدا وائنڈ اپ کرنے جی توار پیدا کے جی منتوار وجہ منتوار سنگتانی کے پروگرام برجم داشت پروگرام تو کا وجہ کمال وجہ قاضی وتی ایالو لیکا درشن کتا دومی ہوسٹ کو ہوسٹ وہی دگا گوشداروں کی سنگت ہم وچوش کے قاضیہ گٹیا وتی ہمیں کلو دا مرگو ہمیں کلو کا قاضی اتفاق کنا پرچا کہ ما وطارا راج توار ادابند گوشیں وہ ہمیں توارا ہمیں جوہد دا دیما بھرگے جوہد کنے گوڑا باید ما وتی اما کے باطنے استیں گلا و زنگ کے استن گوڑا آیا ما راجی جن سے آترا بشو دیں علم نہیں کہ کسی منی ای گپے منو گر نہیں گوڑا من آیا وطاوتی دیم پیش ندارا ایوڑ مبی باید ما انچو کہ قاضیہ گپ جاتا انچو کیا سنگتا ما وتی پرزا وتی راجی پرزا استیں آشنا بے بے وتی راجی ذمہواری یہ پورا کرنے کے واسطہ ہر وحدہ امتوار ام گام بے بے وحدے کے ما راجی پرز آشنا کے بوتے یکی دومیے احترام شراب پرچہ کہ جوہد مستریں منی کیالا استی یا کہ داد شرپ وحدے کے ما امی امراہارا کہ منی امراہیا سکی برداشت کرنے گے علم نہیں اب یہ میں استے حصہ نہیں بار نہیں بلے ای جوہدے بارے آئی بی میں تو کہیں یا BRP تو کہیں یا دگا گلی تو کہیں بلے ہمیں جوہدے آترا سکیانی دیم پانے اڑو جنجالانی دیم پانے گوڑا منی سنگتیں آمنی دردوارے آمنی امرائیں آمنی امکو پگیں گوڑا ما یکی دومیے درد شریدہ رہی
امی درد امی اوپار بنیادہ ما دیما بجن سی یکی دومی شرف برجا بیبیتے بائدے ما ہمیں شرف برجا دارگ یاترا اور ساتھ تو دمان بجیڑے و عملی دروشما دیما بجن سی و دومی کے ما ایت روچ درگتا 27 مارچ درگتا پروگرام برجا داشتا ما ار وتی آو کے روچار آستے ایک پرہمید روچے رنگ آستے بچارے و دیما بجنزنے اور 27 مارچ را گیر بیارن کے یہ ہما روچیں کے استے دشمنا میں واہگ و وشریانی سرا نب تو بیر گورتا امید کنا میں سنگت میں امرا یہ جود کے ہاں وتی کوپگا بستا گوتی نزوریں توانا گوتی نزوریں آٹی گا ہم دستیا ہم کوپ گیا گو شرفداریا دیما جنزیں منتوار منت واروں جاتی بعض وجہ کمال تو ہوتی گپاں بجنگ آواز پیدا گی منت وار با جی توار پیدا کے شوئے منی توار پیدا کے جی وجہ توار پیدا گی جی سلامتی منی کلا سنگتا بعض جوانیا گون درائیں گپ جتا مانے دا نگندگا کہ بعض سنگتانی کمنٹس سوالا من پدا ہمیں یقین گپا گوشی کہ سیاست جذبات نام نے سیاست شعور نام ہے سیاست فہم نام ہے ٹھیک ہے وہ آئی آرا کو جذبات بندگی نہیں گو دعویاں بندگی نہیں کسی کو جذبات اور دعویاں کو بندی تے تو آ ضرور کہ ہوتی ہمک انرجی ہیں آ انرجی ہوتی ضائع کرنے گئے ہوتی کازارہ کستے نقصان دے گئے فائدہ نہ دے گئے وہی بس سمپل ہے کہ مختلف ہیں وہ بلوچستان کے دعویٰ دار اما ہستا کیا بلوچستان اما دعویٰ دار بلوچستان کجا ہستے چونے ماں کجا اسٹرگل کرنے گئے ماں بلوچستان دعویٰ دار ہے وہ ماں ہوتی اسٹرگل آما جگہ دیما بھر گئے کیا اسٹرگل آما دیما برتگم یکی ایم کلیئرنگ کٹنگ کس نے بی این اے میں موقف ہیں آئیرا بی این اے میں چیئرمین جنہوں نے پریس کانفرنس تھا واضح کرتا داتا میں کل اس طرح دیگا سوال ہی گپی پیدا بود کرتا کن چونکہ سوال ہر چیز سرا پیدا بود کرتا کن بلے لازم نے ہر سوال جواب دے لازمی بھی تھے ٹھیک ہے میں اسٹرگل ہے ماں چاہی مطمئن ہوں ماں برگا ہوں بلوچ آئیے مطمئن ہے بلوچ آئیے رون کرنے گئے بلوچ مخلوق کس طرح رون کرنے گئے پارٹیاں تی اون کرنے گئے پارٹیاں تی شرف دے گئے پارٹیاں گونتی آوار بو گئے اگر بی این ایم ہچی نہیں استے بی این ایم کستے سودا کرتا بی این ایم کو امرداری پرچہ مخلوق کرنے گئے مطلب بی این ایم ہست بی این ایم ایک طاقت داری بی این ایم قوم نمائندگی کرنے گئے آ دنیا تا آ کستے مرچی بلوچستان تا ہر جگہ بی این اے میں خلافہ ریاست پیما کستے ہیں کہ ریاست میں دشمن ہمارے دشمن ریاست خلافہ ہما پہ ہم زبان استعمال کریں گے ہمارے جندے مردم ہم کرنے گایا من آئیے نا غلط نہ گوشیں بلے میں آئیے رگوشیں کہ ہمیں زبان تی دشمنہ را فائدہ دے گئے تھی کستے سنگتا رہا تی جندہ را نقصان بگم بی این اے مرا ہیچ نبی بی این ایم کستے ہیں پزا سیاست دے میں ہر اڑو جنجال کا ہے آوانا کستے فیس کرتے کنتے ای اندائی تی سرپد مرے ہو کہ بلوچستان نا آجوئی کے ہر ہمیں طاقت کی بلوچستان نا اسٹرگل منک بلوچستان نا اسٹرگل مونا دیکھ نہ امرہ نہ سنگتی ٹھیک ہے دا چنکو ہی بلوچ نیشنل موومنٹ نہ مونا توننگ کا پسا بلوچ نیشنل موومنٹ فکریو پارٹی سے اینا بنیاد کرے 920 اینوس کا اندوں کی سنگت مستقص سوال کرے قاضی صاحب نہ جواب ایتیس کہ نہ راہبند نہ تحٹی نہ پیش لفظہ کس سورک خوانک یہ میں سیاست نہ بنیادی اور اس اینوس کا اندانا واضح ہے تخو کے بی این این تینا واضح و پیغام سے تو بلوچستان نہ آجوئی کے نہ سودا کیک نہ کس سودا یہ لکھ نہ اینو نہ آزادیاں پد دائیت کلیئر ہے آزادیاں پد ہم اس طاقت سے نہیں سی تا بی این اے موجود مرو اینو ہم اس طاقت سے نہیں سی تا بلوچستان کی موجود رہے حقس نہ اسٹرگل ہے ان احترام ہے کہ بلے تینا اسٹرگل ہے کسنا زبردستی تروکا اسے گڑائے دپک ان آئیڈیالوجی ہے بلوچستان نہ آجوئی کے حق کے بلے سر وجہ کمال تی آواز پدا نیمرہ دروہگائیں طرح وہ گوشدارو کام تی دروہگائیں او ما اس پیسا وائنڈ اپ نیمگا بران چھ تو چھ پہیدی لوٹاں کہ تی گپ پورا سر نبوتا تو میسج دیے گا تھے
سرنوتم بلے میگا پانی مول مراد ہمیشہ مگا پا کنکلوڈ کنن کہ بلوچ ہر جگہ ببیت آہی نپ آہی سیت آہی نقصان میگن و بلوچ نسل مومنٹ کلن بلوچانی واسطہ جدوجہد کنگائن ہر چما بلوچی کی ادھر بلوچی لیکت نی انٹرسٹ گو بلوچستان آیا گو بلوچ آیا و بلوچ نسل مومنٹ آہانی واسطہ ہر جگہ کی آہی دست بیت وس بھی وتی آواز چست کا بلوچگن کراچی بلوچیں بلوچگن پنجاب بلوچیں بلوچگن سندھا نشتا ڈیرہ غازی خان نشتا بلوچ مغربی نمگا نشتا گورچانی نمگا نشتا یا پاکستان کو پائلٹ بلوچستان تو کا ہستے چونکہ بی این میں وجود بی این میں سنگت بی این میں سٹرکچر بی این میں پنجائی کا کیبنٹ بی این میں سینٹرل کمیٹی سنگت چونکہ اوکوپائڈ بلوچستان پاکستانی اوکوپائڈ بلوچستان تو کا تعلق دار انتا ہستا سارے آنی فوکس آنی تجربات ہما بلوچستان سرا ہستا بنتے وہ ہمائی سیاستہ کنا بلے بی این منچی بلوچستانی لوٹی کہ اودا لستانی احترام بھی بیت عزت بھی بیت و ما ایک انچی سیاسی چاگردی جوڑ کنگے جو ہدائیں کہ ما ہوتی آو کی پدری چاں ہوتی آو کی مردماں ہوتی آو کی کیڈرا ہوتی آو کی سنگتاں ایک انچی سیاستی سر بکنے کہ اودا ایک کی دوہمیا عزت و شرفدات کت بکنا ایک کی دوہمیا برداشت کت بکنا او یک کی دوہمیے بہترامی مکنا بیائے ماشما بلوچ میں یک کی دوہمیہ عزت دیں یک کی دوہمیہ شرف دیں بے شرفی و بے احترامی پاکستان کاری کہ ہمارا شمارا میں مات گہاراں میں شوقی سالوں کے بچاں کیا ہی اودا قبضے تو کائیں جیلانی تو کائیں بے شرف کنے گائیں میں مات گہاراں میں لوگانی تو کا کہتے ہیں بے شرف کا منی کرم بے شرفی پاکستانی بستے معشومہ بلوچ بے بلوچ سیتا بیچارے بلوچ فائدہ بیچارے وتی آجو یہ واسطہ وتی جوہدہ دیما بھی برے ما وتی گوٹ سرا چونکہ بلوچی زرمبش ما پیجا اسپیس کنگائی وہ جو مبارک قاضی نظمہ ما وائنڈ اپ کنا کہ مکہیں وطن میں دیدگیں وطن تی کو رجوع کہن شاداب دائمہ اے برزگیں تلار اے جمپ و کہسار راہانی پاسدار پا دشمنا حسار چو سرجمت مدام چو سرجمت مدام چو برجمت مدام تزید و ملگزار آجو یہ بہار آج ساحت بیت کدی چشیں بہتے بیت کدی قاضی منی دعا میں ملک دائمہ آزادی رما بے جیڑا و گما سرسبز شاد بات مسک و زباد بات مشمع کلیں گوشدارو کے سنگتانی و سپیکرانی منتا گران کہ آوار بودتگاں و بعض وحد گوستا و یک کدو سنگتانی ریکویسٹ اتکا انڈا ما زورت کت نکتا من چاہم پہلی لوٹا بلکہ سوال بودتگاں چیز بودتگاں برے لازم مہن سوالان دیگے چکری زورے سلامت باتیں و بلوچ باتیں وجنام باتیں دراہیں جہانے گوہرید گنج بلوچستان میں دنیا صد گنجیں دریں گنج بلوچستان میں باغ و بہارانی بچار کشت و کشارانی بچار چلنگا ہاتم ماڑیا ساوٹ کنارانی بچار دراہیں جہانے گوہرید گنج بلوچستان میں دنیا صد گنجیں دریں گنج بلوچستان میں سوگن پماتانی گوران برجائی داریں سنگران مگوتی ایشی سران گو کوچ گو زیران دراہیں جہانے گوہرید گنج بلوچستان میں دنیا صد گنجیں دریں گنج بلوچستان میں بے پا مڑائی نوحتان بندے بلوچی سنتان نیل ادابی کنتان ظلم نرازین چوہتان دراہیں جہانے گوہرید گنج
سوگن بلوچی براتیے تنزانی شودن ماتیے مپانکویں آزاتیے مپانکویں آزاتیے